Hello, how are you? It's your Moses TV followers. Welcome back in our lessons. So it's been a while not uploading some lessons. Uh, there was a given issue, but not everything is right. So nongeye kubaha ikaze mwese mukunda amasomo aca kuri Netsha Moses TV. Hashize igihe icyumweru cyose tutabana mu isomo runaka. Hari habayeho akabazo ariko ubu ngubu ibintu byose bimeze neza. So welcome back in our lesson. So today's lesson will be just translating Kinyarwanda sentences and we translate them in English. So uyu munsi turaza kuba isomo ry'umunsi turaza kwibanda mu gushyira mu guhindura interuro zigiye zitandukanye z'ikinyarwanda ndetse tuzihindure mu cyongereza kugira ngo tubashe kugenda tumenya inyunguramagambo se amagambo mashya akoreshwa kuri izo nteruro. Izi nteruro kugira ngo nzitegure mba narebye ya magambo abantu benshi badakunze kumenya cyangwa se bagakoresha andi magambo mu mwanya wayo. Umunsi turaza kurebera hamwe how can you say uri gushya warura iki. How can you say that in English? Uri gushya warura iki. Uyu mwana ari kumena amazi menshi. Uyu mwana ari kumena amazi menshi. Kumena amazi. Ni gute wabwira umuntu ngo ndi kota akazuba? Kota akazuba. Which English word can you use? Turaza kureba kandi irindi jambo cyangwa irindi nteruro ivuga ngo uyu mugabo yiratana ubutunzi bwe ndetse n'izindi nteruro nyinshi cyane. So stick around till the end of this video and I hope you're gonna share it to one of your friends. Yeah, make sure that you have subscribed and you have to check it right now. So now let's go. The first sentence is uri gushya warura iki. How can you say this in English? Uri gushya warura iki. I give you 3 seconds. Then after, I will tell you 3 seconds of telling me in the comments. Then I'll tell you the exact translation. Let's go. 1, 2, 3. Thank you so much. Uri gushya warura iki. In English, you can say, what are you fighting for? What are you fighting for? Uri gushya warura iki. This verb fight, when it is followed by some preposition like fight against ubwo biba byabaye kurwanya ikintu runaka. Fight against, fight with, ubwo ni kurwana n'umuntu, maybe n'umuntu runaka. To fight with someone, fight against something, and fight for means kugira ishyaka ryo gukora, uba urimo ufite ishyaka ryo gukora ikintu runaka. What are you fighting for? Uri gushya warura iki. So the second sentence is uyu mwana ari kumena amazi menshi. How can you say this in English? Again, take 3 seconds, then after I come and I tell you the exact translation. 2, 3. Thank you so much for trying. Uyu mwana ari kumena amazi menshi. This in English, you can say this child is spilling too much water. This child is spilling too much water. So to spill means kumena amazi. You can use another verb, but the real verb is to spill. This child or my daughter is spilling too much water. Umukobwa wanjye ari kwangiza amazi, ari kumena amazi menshi cyane. Third sentence is ndi kota akazuba. You can be home just and someone calls you. What are you doing? Ushobora kuba uri mu rugo, umuntu akaguhamagara akabaza ese uri gukora iki? No, ntacyo uretse ko ndi kota akazuba. Kota akazuba. How can you say that in English? Thank you so much. The verb is to sunbath. To sunbath bivuze kota akazuba, and for that case you can say I am sunbathing. Ndi kota akazuba. I am sunbathing. Thank you so much. Next sentence is uyu mugabo yiratana ubutunzi bwe. Kwiratana cyangwa se kwiyemerana. Uyu mugabo yiratana ubutunzi bwe. How can you say this in English? Yes, take 3 seconds of just thinking about this sentence and you try to translate it. Translate it in English, then you write it, your translation in the comment. Yeah. So thank you so much for trying.
uyu mugabo yiratana ubutunzi bwe. In English you can say this man boasts of his richness. The verb is to boast, boast of his richness. James yiratana imbaraga ze. James boasts of his strength ni imbaraga, strength. To boast means kwiratana se cyangwa kwiyemerana. She boasts of her shoes, yiyemerana inkweto ze. You boast of your money. Just wiyemerana cyangwa se wiratana amafaranga yawe. Yeah, that is the translation of that sentence. So we still have 2 sentences. Make sure that you have subscribed and try to share this video to your friend. Niba utarakora subscribe kugira ngo n'undi munsi uzabone amasomo cyangwa ni ngombwa gukora subscribe ndetse ugasharinga se cyangwa ugasangiza abagenzi bawe iri somo. Ni isomo ryiza cyane nk'umuntu twatangiranye, ndakeka yuko you are getting something special, right? Next is mwarimu wacu akora iyo bwabaga ngo twumve isomo. I can say teacher Moses akora iyo bwabaga, mwarimu Moses akora iyo bwabaga ngo twumve isomo. Just those who are watching me, those who follow my lessons, abo mwebwe mukurikira amasomo yanjye mushobora oh Moses akora iyo bwabaga ngo twumve amasomo atwigisha. How can you say that in English? Gukora iyo bwabaga. Take 3 seconds. Then after I tell you the real translation. 1, 2, 3. Thank you so much. In English, you can say our teacher bends over backwards to make sure that we understand the lesson. Our teacher bends over backwards. To bend over backward means gukora iyo bwabaga, kugerageza gushyiramo imbaraga kugira ngo icyo urimo gukora kigende neza. Our teacher bends over backwards to make sure that we understand the lesson. Teacher Moses bends over backwards to make sure that his followers understand the lesson. Mwarimu Moses agerageza akora iyo bwabaga, akora buri gishoboka cyose kugira ngo abamukurikirana bumve neza amasomo abigisha. Thank you so much. The last but not the least, because we shall continue uploading much more. The last Kinyarwanda sentence is kuki ukunda kugarura ibyashize. Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ni ukuzura kabuze. Kuki ukunda kuzura kabuze? Kuki ukunda kugarura ibyashize? How can you say that in English? Kuki ukunda kugarura ibyahise? I give you other 3 seconds, then after we close up our session. Thank you so much. In English you can say, why do you like to look back? Why do you like to look back? Kuki ukunda kugarura ibyashize? Kuki ukunda kuzura kabuze? Ushaka kuvuga wenda nk'ibyabaye. Nsubira inyuma. When I look back, to look back means kugarura ibiba byarabaye. Thank you so much for being with us in today's lesson till the last minute, and we really hope that this lesson will help you in your way of speaking English. Ndagushimiye ko wabanye nanjye muri iri somo, rikaba rigeze ku musozo, kandi twizera ko riri buze kugufasha mu nzira yawe yo kumenya se cyangwa kuvuga ururimi rw'icyongereza. Icyo usabwa ni ukora subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzagusanga aha ngaha. Ikintu cyonyine cyatuma ubutaha tuzabana mu isomo rizakurikira ni uko uba warakoze subscribe, and we want to hit like 2k subscribers, so make sure that you have subscribed and just share this lesson, this channel, to one of your friends, or maybe 2 or 3 or more. No problem. Thank you so much. I love you. Bye.